Duh, malam mingguan begini amat nih gua. Biasanya mah gua udah ngelancong ini. Punya cewek atu-atunya kawin sama tukang es lagi. Suek buat tukang es. Hah. Ben, lu malam minggu mana-mana? Ngelamun apaan sih lu? Lah iya ini, gue bingung malam mingguan mau kemana? Tenang aja, malam mingguan mah sama gua. Dengan jalan sama gua, malam mingguan mah. Mau kagak lu? Lah, mau. Lah emang ada? Lu ada emang cewek? Punya kenalan? Tenang aja, masalah cewek mah kecil. Jangan kan cewek. Jangan aja gua kalah-kalin. Gua ada dua nih. Empo sama adek. Nah, tapi mampu yang udah sama gua nih. Kalau lu adeknya, mau kan lu? Lah mau, gua mau. Mau. Kalau adeknya cakep, emponya cakep, biar nih gua emponya dah. Ya, enak aja lu. Kan gua bilang mampunya untuk buat gua. Nah, lu tinggal adeknya. Begitu. Ah, dagang sapu. Iya dah, iya. Mau. Oke kalau begitu. Sekarang ini. Berangkat. Yuk. Iya, ayo. Sekarang berangkat. Tapi ngomong-ngomong nih gue belum rokok. Gue belum rokok ya. Ya. Rokoknya biasa. Paham dah lo. Tenang aja. Masa rokok mah. Jangan kan rokok. Lisong lo gue beliin seselop. Yang penting mah ini gua dapet cewek, ya enggak? Enggak. Oke kalau gitu, berangkat kita. Nyok. Ya, wih. Bah. Mana tuh orang? Udah ngilang aja. Jangan-jangan Ben, lu malam minggu mana-mana? Ngelamun apaan sih lu?